Okay, igama lami nguKhabonina ngwakamthetho, ngihlala e36 eRabodile Highlands. So ngive ubuhlungu kakhulu ngomntana mangizolandwa kuthiwa ushonele ngimgcine ekuseni. So umuntu ophume kuwumuntu oyohola ngimnikeza ifoni nebhasi. Angilande esontweni bangitshela ukuthi umfana wami sekashonile. So ngatrya ukuya kusini ngithola vele bebafuna ama-ID asengiyaba explainela ukuthi uvele nini. Babuya ke basele bamshutha. Mabaceda base bayamthatha. So ngibhlungu kakhulu ngicela nje kuphela ijustice for umntanami. Ngoba bekuyilast born yami, bekayiyonke into emndenini nakimi. Bengimkhonze ngalendlela yokuthi abe umntwana, benga-expectanga ukuthi uyofa ngalendlela afe ngakhona. So bengicela nje ijustice ngoba amandla asinawo ukuthi sizibuyiselele.